talo fatu lau whaafonganga le nei tai au, alo mai au talafou ala Radio Samoa. E le o fōlinga mai e vave ona to e tatala fe malanga inga whaavau malo mo le nei tausanga. Ma usa wai male wala aua nga ile e New Zealand, ua tatau ona whaamanino pāsese ua whaaliliu credits. O lea ua saule whaatanunga ma le Consumer New Zealand a nga ile e New Zealand, ua tatau ona whaamanino pe a whaafewhia nei pāsese o pa anga whaatau le kamupani na whaaliu credits a o lea e le o mawhai lava na whio ai. Ato ai, mata ayala o lo to e refund ai nisi o pāsese. Ripotia le Herald, o le talasanga mai le Consumer New Zealand, o se whaamala mlamanga e tāua tele ina ia awai na inunumi ma le fia i lātou wa afia. E ui watali mai le kamupani wa lele, wa to e whaafoi pe refund mai le whaitau se fulu wafe o pāsese. E le o yeise tala manino i le to e whaopopo o aso e mawhai ai o na whao ngā credits. Pauleo ngani pāsese, lava le ona sae. Whailoa i se tāsila pulenga o kamupani, o lo ilo nei lea mata upu, ma ele o toi umi ona whailoa mai leo se tali. Ai o sau noa le pulesilo le Consumer New Zealand, Don Duffy i tala le Herald, ta lucia ai uha o ina mai le kamupani, i mea se na whai e le tausanga tālu ai. O le finau malo se le Consumer New Zealand, o lo tu ai mo pa anga whaatau le kamupani, e le ngata le tuli loa le umi o nanga wa au pa se credits na au mai e sui ai refunds, ai mai se, e iai nisi ono le to e mawhai ona malanga e whaonga ai ona wa mātutua, mali liu, ato ai e leo iai se fōlinga e vave wheo a iai ni whainga malanga a wa a whaavau malo. Ua filifilia nei Michael Mika o se tasi o whaamasino o le whaamasinonga whaaitu malo. O le tofi o Mika na filifilia lea le loia sili a David Parker, ma ua saunoa le loia sili o le asui tūlanga Mika, ma le isi to aono o la lato to a fito o whaamasino fau, i le vasenga o whaamasino ua ausia tausanga i li tai ai. O le li loia ia Mika o lo whaamautu nei in Chicago, ma o se tasi na taalo mo le uni laka pia Samoa. Tausanga luafe ma le tolu, na toi taliu mai ai mai Engelani in Chicago ma a matanga lue mo le ofisa loia le Preston Russell o se Crown Prosecutor, ma e totofia se e mai o se tasi o whaamasino fau o lo o iai pea. Reporte el Pacifica Wire o le aso valo le masino fau e whaatau tō ai le li whaamasino ma o le a whaamautu i Lower Hutt. Ua whaamaonia le siaki o le COVID o le tina o le ainga le ana whaamaonia le vai aso tālu ai, ua i tū o le community wa umana whaanofo i sea. O le to'alua lea o le tamā, a o le tina i le awhine, le ana whaamaonia o la ua siaki o le COVID o le tū ainga vai rusi mai Afrika i saute i le vai aso o sola. Tālu ai o le tina e mā ua lo o whaanofo i sea, ma tangata o lona ainga na mua i whaamaonia o la ua siaki. Ua saunole Minister al COVID Chris Hipkins, o lo o matua i māua lalo le ono la matia ai o le soifua o tangata o le community. O le aso to ona e le vai aso tālu ai e whaapiana a mata whaalongo i nai, e le tina wa a fia aunga le COVID, mana to e whaialo na siaki le aso ngafua, ma le aso lua o le vai aso nei, whaamaonia i loa i le aso lua. Iso e suenga wa tā ua genome sequencing, whaamausali ai o lea na ia maua ina mai lona to o lua whaapia le awhine. E se mai i lea tina e pe ona whaamaonia mai al vai ngol soifua malo loina na nafi, e ono isi cases whaopopol COVID e maua o whaanofo i sea. O le aso luas fulfao Iuni o le tausanga fou, le ulua i aso malolo mo le matariki. O le whaasilsilanga le nei mai le tamai taipal Mia Jacinda Ardern, ma o se tasile nei o ana polo misi, i ana whainga whaatua sina a o loma le whainga pālota whaatua ma vai atu. O le whai o se aso malolo mo le matariki, o le ase fulu lua i ai aso malolo le kāle na wha le tausanga New Zealand, ma o le a mawai se isi aso, e vasa i ai le taimi umi le vao le aso malolo ia Iuni o le Queen's Birthday, ma le Labor Day i le whaasiusiunga o ki topa. O le sawai o le whaasilsilanga na nafi i le o talia ngō fie le tikta i le Act, David Seymour, ma lona iafi na ngalo, pele whaamata sa tatau o na fesu ia i le aso malolo lea, ma se isi aso malolo lo iai nei, nai lo le tau whaopopo se isi aso fou. La so luas wha Iuni, whaeloa mai e mō na o le lua afe luas fulua, ai mo isi tau sanga muli mai, o le a whaamautino mai lava fua i le whenga solo ai o fetu, ma so le kālena. O se taimio i luma i lo te mamau le nei tau sanga, o le ato e suia le tu la fono lo ai 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 aso malolo i tatono le atunuu, ma o le a whaopopo i ai, le aso malolo fau le nei, mo le matariki. Tala mule mule o tae au, ua whaamaunia mai o le tamawa watu ua maliwa o whaanofo e sea, o se tasi o le au malanga o tangata whai ngā luenga whaavai taimi.
O le whamoninga lea mai le kone sula o Vanuatu lo i Aukilani, Mackenzie Kalotiti, ma e whaato atau nu mai i New Zealand, i le awa ule le aso lua, ai maliu ai lava i le pō le aso lava lea. O le ua maliu whaase ful ma le whātau sanga na maliu i le Crown Plaza i Aukilani, ma e whaapea e le feso o tai lona maliu ma le kōwiti. O le ua to o lua i ai tangata mali liu a o whaanofo e sea i lalo o le lua masina i totonu o Aukilani. Tala nao le tae au manuia tele le nei aso.